كفيك بس عايزين نتعرف على الناس اللي جايه اللي هي لو مين حضرتك طيب؟ انا جمال جبر ضمن الوفد. اقفل يا عم محمد، محدش يخش بعد اذنكم، محدش يخش. اقفل يا عم محمد الباب. اقفل الباب يا عم محمد. عيب ما يصحش. طيب ما انا بقول لحضرتك اقفل الباب كده ما ينفعش كده. اقفل الباب يا عم محمد بعد اذنكم يا باشا. خلاص تعال خلاص يا رجاله بعد اذنكم. مين اللي فتح الباب؟ اقفل الباب يا عم محمد. اتفضل يا كابتن ناصر. اتفضل يا استاذ محمد. كابتن ناصر اتفضل. باشا لا لا اقفل الباب ما تفتحش. خلاص يا كابتن تعالى. خلاص خلاص لا الوجه الرسمي يا حبيبي. بس انا صورة قبل ما اخد الامر، بعد كده بقى ايه نشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا عارف والله عارف. يا باشا انا داخل اتحاد الكوره مش داخل حاجه ثانيه. مش حاجه يعني انا داخل اتحاد الكوره. حاجه مش كويسه. هو ممنوع باشا رئيس المنظومه. انا داخل اتحاد الكوره حضرتك، اتحاد الكوره المصري ماشي. انا داخل اتحاد الكوره المصري مش داخل جهه اخرى ماشي. شيلي ده ما وش الناس دي عشان عد ناس قامات كبيره محترمه. انا عارف برضه اوامر ما يصحش تاخد بصدرك كده.